Kok tak siap mun aja pacaran. Yang kok benikeng keburu lagi ya. Saking kok takok lopot mele orang laki. Engkau datang ke kaki dia deh. Peniriatin mainan, tapi niat serius. Cuma kok tak ngerti banyak deh. Soal engkau sadar, engkau orang laki tak peratu. Saya tak patut ngoleh cinta nak kakek. Kakek pacaran pun Fatma, Mat. Ya begitulah. Pacaran pun Fatma kakek, Mat. Cok sakrosak lo, anak norek. Apa na Fatma kakek? Yang kok ke rumah enggak, Mat. Kok ulang tahu ke mainan kakek? Tina jasa kasale. Njak kok pakun tanggung jawab. Beni kerongkok ben kakek, saya terjerumus ke kelakuan ngak dia. Setia banyak dan muda dan salah kode iya. Kurang ajar kakek, kurang ajar. Orang ngajar kakek dia. Sekoran na bun. Pokoknya kau tak mau tahu. Kakek kau tuh tanggung jawab ke kelakuan kakek dia. Pentana noreng re. Ada di pagena. Cek pas keng karo tahu marosa. As-salatu sunnat at-tarawih jami'atan rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab. Tabbat, Mat. Aduh kok lah ceria lah dul. Setia jak tertipu ke suratan penda. Kadang di imam tarawih jai pelik. Tabba dibaca kada. Malah makmum matu 5 rapat. Oh iya kumat. Yalah mayu ambu ke kardu kalu. Ayo. Mun niat troni ketakin ibadah yang bulan pasar ya. Cuma tak mampu kesehatan nah. Jak tempaki ke setan urusan ngaji ya dul. Keng lah dari abang tibe. Bah, iya bukti nama. Cuk saking aku tak berben kakek. Engkau beri musola terowi. Berhubung kau berben kakek, tak ada pakai musola. Yang gedrok dulu kardu. Engkau bi kakek reken setan ya. Bening kau semua cara ya. Demma kakek kak. Mita bisa hubungi. Tak terawih kena. Enggak Rud. Ini pas tak terawih. Apa? Jarang terawih aja kelakuan sunat. Benih wajib. Makelah kelakuan sunat, Mat. Terawih ya karo beda bulan pasang. Setahun sekalian. Belum tentu kok ben kakek jepok ke bulan pasang bakal datang. Mau nak cara masjid yang dinak Rud. Wak ke masalah wero. Beda mik ke. Iya benih dah iya tretan. Apa salah nang kok menga? Cengkok ben kakek desa kancaan. Mak bedajam kurunuk bejeri ya. Idul. Mas beda apa? Yang biasa nak. Bila beda ajem aku runuk sebelum jam 12 malam. Jangan keng beda orang bini ngandung iluar nikah. Nek lah nemu apa kakek Rud. Ini makai apa? Mun kitab tanda Mat. Keng Arya ilmu orang kuna.
Keng moni dina, insya Allah tak kira. Dina Arya termasuk kampung sih kental akan budaya pesantren dan ngudetna terjaga dari perkara zina. Tina kok mulai kado ya kana? Demam mat. Engkau mun bidapit nang ban sirut jadul stres. Keng deur mama tinggal betul. Pas tahu. Kok bener rotan sirut. Udah orang ngandungnya luar nikah. Cek tak masuk nakal. Lo, apa boy lek? Kakek demak kak, minta dek kabar. Mana ada parlona? Apa mi ngapain? Jadi iya kak, aku setia butuh kakek. Udah apa lek? Kak, dek remang komun ngandung. Oh, cok demah beda lah. Mek cek kembang orang ngandung. Cok kadang lagi bini telah tahunan cek melarat deh. Pas kaki sih karo ngecoba kisah kalian ngandung ah. Engkau lah 3 bulan tak haid kak. Bener kok sering mual. Pola lagi mbak periksa boy lek. Takut keng masuk angin. Cuk iya kak, aku takut. Ndak iya boy. Melek alat deteksi kehamilan. Iya kak, laku. Halo lek. Kak, ya hasil positif. Positif derem lek. Garis 2 kak. Apa? Kakek tak keliru ngecek ya lek. Iya kak, tak keliru. Dek remah kak. Iya pak tenang lek. Enjak kok pakun tanggung jawab. Yalah, mayu ketemuan boy. Karena bag dek remah cara nah. Keng kakek tak pernah laku benteng laki lain ya lek. Apa? Mi dik ke kakek mikir dah iya kangkok kak. Pola angkoi reken reng bini kempangan ya. Engko ala koi ngari ya karo ben kakek kak.
Itu pun kena paksa. Marah kak, engkau setia puto kata kesena kakek. Eki bada matang nasib pria. Olah gugur aki le. Astagfirullah, cak iya kak. Terus dak remah le. Tang kelakuan ben kakek ialah dosa raja. Mun pas ego guraking, pas tak dosa dukale. Mar apa tenang le. Dak iya re. Engkau ben kaki daripada ki kana. Masa depan aki lanceng. Mun kok ben kaki milih jalan apolong dalam kabadaan ngak ria. Beni kapungaan saya kole. Tapi kata lusian saya kasandeng. Jaka, engkau tak bisa guguraki. Ya mun dia pantan kaki le. Yang kok tak siap apolong dalam kabadaan ngak ria. Kak. Cong. Dem Cong. Kecewa pak di urusan. Mi mendadak kena di urusan apa Cong? Kelakuan pak. Engkau kecewa keng nyari alako. Mak le bisa bentuk ekonomi nak kakek dina. Ya kan tak harus mendadak ada iya Cong. Pak, kaki cok ko beter, engkau reng lake, lah raja, ben bisa aja gepeten, lah poci pei pak manter nemu jalan sepadang. Me pak, Cong selamat. Assalamualaikum. Salam. Cong, mak tinggal. Apa kakek mi nangis nak? Mar nggak boleh nak, berapa? Pak, boleh seporan nah. Boleh terjerumus ke kelakuan dosa pak. Maksud tidak ada mana? Boleh hamil pak. Apa? Hamil dak remah. Pagena mo na totor je Fatma. Oke pak, boleh hamil. Pura Allah pangeran. Seporan lah pak. Mak bisa ngelakuin ngaji kaki Fatma. Mi pasti nggak orang tandi iman bentak gua ke pangeran. Bersiapa kaki sih ngelakuin Fatma? Kamat tinggal pak. Kurang ajar. Ngaji ya peng. Muntah toro kau can orang tua. Celaka odin. Mula dari yang benih siapa sih todos. Tapi bukan reng.
Bun. Kaki, Din. Iya, Bun. Masuk, Din. Beda apa, Din? Lu, Bun. Mat tinggal ruangan siapa? Anan teh sanili, arah apa? Engkau udah nak keng minta tolong, Bun. Mat tinggal dia mengandung tangan. Mai tolong sepuaki, Bun. Kok aja pon depak kia ke kaki, Din. Munas linang kok lah tahu kalau aku nama tinggal ben Fatmaria. 3 bulan saya pongkor, nak kena sika 2 ria, itu malah aku dosa. Bingko etarmo, bahkan bingko tak segan-segan diberi pelajaran. Dek remah kaki minta totor ke angkok, Bun. Cek nun tak kira sampai dek iya. Munas linang kok ngajaga kita kerja de kaki bentesan ini, Din. Jadi masalah ya bingko yampet. Cuma mat tinggal bingko tekan, suruh tanggung jawab. Terus kapan lengari ya? Pah dek remah. Engkau benih keng abela Fatma pulang si tangan anak, Bun. Keng kok yakin kaki bisa aja cekik ketang perasaan sebagai orang tua na paraben. Fatma bun mat tinggal pada kelero, Bun. Cuma marah pikir bi kakek. Ini nak ada siapa si Rogi. Tangan anak, Bun. Ki pendek selakek mun tanggung jawab. Mun pas buru. Iya kok paham, Din. Kelakuan ini ngak ria, si tadi korban paku noreng bini. Cuma kok heran. Mak ki bedo reng bini si kelem aja kelakuan ngak ria. Kurala pangeran. Kalian nasib abek siapa tuh di sini apa tuh ngak ria. Din apa sabar, Din. Kakek ki eman ke anan kan? Mun kakek ki eman ke anan. Pas sabar, pas tenang, jangan sampai ngaku yora. Takoan an depresi, pas sampai ala kuni benih. Gimana, Bun? Engkau minta solusi. Iya, mari lakuin tar kontesan ini. Arembek pasal pak. Mak ki laku, Bun. Mak benih setia boy. Mun setia malam kelu lah, Din. Saya karem bekerja benih bareng teng. Tak kok tesan ini tak kerja. Ini nomornya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaki, Bun. Kaki lihat, Din. Iya teh. Ya tahu juga lang kelebun. Ya beda tempat atau beban padi ya, nih. Beda apa, Bun? Demam mah tinggal teh. Ada, Bun. Mangkat ke Jebang. Beda apa, Bun? Anan kakek mengandung tangan anak kali. Derem memi pasti torot. Hah? Din, tahan. Arya benih kromat tinggal si kalero. Mungkin an kaki pada. Jadi tolong si kapajaga. Saporan na lek, Din. Engkau gen tak tahu kau tinggal tangan anak luar. Iya teh. Anan kakek apa dengan an pudin.
terjerumus ngelakoni dosa sampai menyebabkan kehamilan. Cuma engkau ben pudin dan nak ria keng nade rembekan si salpa benih keng entar ngatua ora. Iya bun, mayung kok siap tanggung jawab katanya tangan nak. Jadi rencana ada iya teh, mun keng pada sepakat mat tinggal ben Fatmari papolong boy. Iya mun kok iya boy bun. Cuma mat tinggal beri mangkat ke Jebeng nyari alako. Aduh, benih keng nyera laku jikali. Aji keng buruk, kapan lemari mabere tabung tangan na. Pola ada iya teh. Di kakek telepon, tekan soro mulai. Iya bingko soro telepon ke Dulmawi bun. Pola pas kedem mulai. Ya kudu mulai kali. Mun kaki tak bisa memulai. Engkau tak jamin anak kaki aman di luar. Gila dari rumah boy lihat din. Engkau pasrah. Dia kena tangan anak sekurang ajar. Ya tina lo cukup dah ya boy teh. Kok sakalangkong. Panare mana kakek dina cek bagus ya. Bahkan kakek siap tanggung jawab kateng kana anan. Iya bun. Din kok saporan dek din. Mayu masalah empat kedua. Adia benih karo to disering seorang. Tapi to disering kedua. Engkau ben kakek. Fatma, cek kena. Mai ngari les beles nak kakek kangko nak. Fatma, ya Allah, Fatma. Mara keperzinahan teti hal selumrah terjadi di kalangan det muda dan cuman samangken. Tak mikir kabudina, gaya hidup bebas akati panika, karo ake bayrosak kabudina. Banyak pelaku zina sinangkung beban moral saomora. Aroma satodus, kasta, dibudina, mate teti pelekna.